sis? Ke batla ga Christopher Masemola. Ke hona mo. Christopher. Yeah, mara ngekho Christopher yena manje. Ungubani wena? Ke nna mme wa Christopher Masemola. Langa! Langa, tao thuse fa. Tao thuse ka grocer. Langa. Tao thuse fa le ka grocer. Ma. Mama. 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 Yeah, Susan. Pumi. Pumi ngwanati. Pumi. Lo wena langa. Ke batla go le tsebisa. Okay mme wa ka. Ke nkgono wa lona. Mama. This is my first born. Ke ngwana ka ke Phumi. Ke la. Ke second born ya ka. Ke ngwana ka wa bobedi. Ke thabela go go tseba koko. Ha o phepha ke nna. Langa. Ako itsetse mama tee ko. Ukhulusa kitchen waya ngamenzika ngene. Langa. Langa. Sa gona go tee. Sithando sami. Ngicela ungitshele. Ngempela kwenzakalani? Ngempela Chris, ngizokubuza umbuzo ube kanye. Ngicela uphendule. Yangizwa ukuthi ngithini? Ngicela uphendule uze uphendulisise. Ufike kanjani unyoko la? Are you being serious? Serious. Are you being serious? Serious. This is my mother we're talking about. Give me waka ona. Do you think I care? Do you think I care ukuthi unyoko lesikhuluma ngani? Yeah? When last did you speak to her? Reseba jwang umona phela jwang. And then you come with those creepy questions. Uma wakho lo esikhuluma ngaye. Ne? Uma wakho lo umuzi wami. Bekumele wena njengomyeni wami ungitshela ukuthi uma wakho uza la njengomfazi walomuzi. You know what? Kule, I don't have time for this. You have
le pholoso ya me ke beile tshepo yotlhe ya ka mo go yene tsholofelo yo yotlhe ya ka ke ne ke beile mo go yene ke kopa o nkisetse volume ko godimonyana ke kgone go utlwa gore ba re mo dikgang. Okay, ma. Mama, did you look in there? Smells nice, thank you, my child. Let me help you to set up the table, no? Let's go sit in the couch. I said, can you go sit in the lounge for a moment while I set up the table? Honey, dinner is ready. Lama. O ya kae? Ke Rominyana. Ya dula fatshe jelle. Wena uthethe na donke di right la. Nhlale bukani hlokana ubukana emehlweni kuthenze la endlini. Nge Rominyana. Lama. Ngiya eRominyana. Tsamaya ka mre ya o. Ngiya khona vele. So late. Anyway. And no wine, Ngale. Anyone for wine? Sure, Mama. Not for me. What about you, Susan? Oh, well, I need it. And actually, I think I need 10 bottles of wines. For me, my baby. Really, woman for supper, nice one. Papa. Yes. Sekale la go tlela mama fa tuku a tlophumula matsogo. Okay, Papa. Oh, Sarasana. Oh, ngikhathele mina ngisawulala. Okay, Mom. Good night. Good night. Nana gore o khatetse letsa di le le tele. Ya ke kgathetse mpane kopore pele ke ya gore balanke ke o tlhapa pele. Wa itse pele ge o lo tlhapa e re ke nke jesi ya ke itsenye mo bekeng. Ya, o tla kry-a ga o fetsa go tlhapa. Alright. Empa felo fa go tsididi man. Le go tsididi fana.
Kuli, can't you mathata ga go le nna ke eng sentle? Why can't you just help me and be my helper? Ha ke hloka thuso. Stop grasa ke. Ah. Thank you. Yeah. Eya mama, ga o fetsa go tlapa o tla tsena ka fa ke ye ka more ya gago le beke o tla e kry-a gone ka fa. Ore e ke kry-a ke sengwe gape ka Oh, okay. ke a leboga. Baba, Ke batla go kadime room e fo nkgono wa gago. room ya me. Anga ke nkgono wa go motho o re buang ka ena. Ke batla pa nkgono wa gago. Baba, wa emele kube room ya me. Wa emele kube room ya me. Baba, Baba, ina ngitshela nje. Uphume, ushadile. Ushadile uphume. Akanawo ama privileges like high. Come on, Baba, no. Watch your mouth, boy. Watch your mouth. Or else, Baba, ngikhuluma iqiniso. Iqiniso into engikhulumayo. sampolela ka nnete man. Watch your mouth. What's it go tsameno wa? Pasopa yo. O tla robala ka ntle now. Mlomo ke tla o kwala ka face too much. Pasopa yo. Phute malawa o ise kamreng ya pung. Hey, neatly. Handle. Ke ntho tse di etsa. And you know what? I get about that complain because you spend the whole of the night all over couching, or busy with the TV game. Bowuthi ngidlala ama game ngilala couchini, choice yami. Langa, pass up yo. You've got two choices. Ya otswe kamo, kapa ke tlo go ntsha menwa. I'm your father. Na le bana ba bantle. Mosadi wa mene.
Christopher ngwanaka ke beile letsatsi le le telele ke batla go ikhutsa ke la pele kana ga go a siamela motho a le mo aging yaka gore a ba soka robale ka nako. Mama. Kana I just can't. Kuli. Batla ke re sentle. Ke tebele mama robale kontle. Yes. Please. I'm going to pretend as if those words you didn't mean them. Chris, I need my beauty sleep. I need to sleep as in now. So please go do something. Could it something like what? What? Go shut it up. What's a normal? You crazy, do you know that? Oh my God. Yeah. Baba. Angazi wayathandaza mina because amadimoni ala ekhaya ayaqala ngo3 ekseni. Demon. Baba. Ubua ka ingilanga. Awukazi uyibukele mara vela uyazi. Azi kube sibukela ama movie soyithuna la esekhaya baba. Kube maybe sina something in common. Bengizoku-upgrade manje uhlezi emva kwami. Yada every day awunginiki space. Lani must watch out. And don't bua le nna so fitla neng. Asa ke nna ke lo robala. Go bosigo. Lo and I think you should do that. Lo robala boy. It's late. Good night.
Christoph. Angisize sikwazi ukuqhubeka kanje. Angeke ngikwazi ukuqhubeka kanje. Kumele uthole isisombululo sayo yonke le nto. Ngempela angeke sizivule empilweni. Izifuni right. Awungamtholeli ihhotela or i-guest house. No. Good night, Guli. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Down. Stretch. On here. Nice. Nice. Down. Down, isn't it? No. Like this. Nice. Down. Lamon. Like, I'm taking a check. Focus. And change. Don't be stingy. That's it. Focus. Let's not be personal, ladies. Just please focus. Yes. You are dismissed, no? We're done for today. Please, we're done for today. Cheers. Continue. Open. No go on number no like you need a massage. You know, rotate, no go stretch more. It's one. Wait. Stretch again like this. So, wanna know? No. Stretch. Keep on stretching. Stretch, like keep on stretching, keep on stretching. Morning, Coco. Morning, my baby. Brought you tea. Thank you, Manake. What again, sis? Okay, well, Coco. What about you? Robert, Manaka, when Robert. Kana wa re lena le mmereki? Jaanong mo kae ga ntlo ntse yana? O teng mo bereka ka di-weekend tse fela. Jaanong ga a sa tla le nna mo gare ga tlhakatlhakano. Coco ka kolomaka ke kry-a nako empa Ene mme wa hao yene ga nka kolomaka ro ya mmereko. o nna le Jimmy. A o jima letsatsi lo lotlhe. Coco. Alright, go siame ngwana ka kompotse kana wa re o tsene sekolo ka ngwana. Ke kene Parktown Girls. No o ithutela. Tsene. Morning. Ahe. How are you? Everything one okay? Good. Is good around. Hey, wait, when on
So you don't. Hi. Go on, already. Sharp, come. Yeah. Like, this is nice. Ke bophelo bo le o phelang bo. Yeah, Coco. O batla go mpolelela gore dilo tse di diragala ka mo ntlo letsatsi le letsatsi. I can feel it everywhere. I think it would be nice if you just push it from here. And data go wa itse ka dilo tse. Yes, just push it. Ga itse Coco. Ga itse. And there's another one. Just come. Yes. O itse Coco. Ke monna o ke monyetseng. Wo. Ke monna wa hao, monna o. Ena e reng dio tse le mmago tse. A dira dio tsa di etsang tse le mme wa hao. Ya tlhompho e fedile mo lefatsheng. A rra go a itse ka dilo tse. Yo, ya. Out. Tlhompho e fedile mo lefatsheng. In and out. In and out. Nice, as in me. Matswale o dira dilo tse le mokgwenyana. Personal trainer, that's in the morning. Ngwanaka, rra go tshwanetse go itse. Perfect. Thank you. O nkgopotsa buru wa hao. Re na le go nna mo mosong re tlotle re tse dikgang go be monate. Go fitlhele nako mo rra go a sele ka gane o tswa mo ka moreng mo a tsomodi go a tsamaye. O kere rrago a botsa buru wa go a re o kile a bona monna fela a no tswa ya ko go mmagwe e sa rote le moroto wa gae fela wa ntla Wa go se. Baba mara. Baba. Rahao. Asha. Na lo go mo gopola wa itse. Ai. Ke botshelo mona ka re tla re. Mama. Bona mara ntse ba ya yang. Ke ra spelele le ena papa. Ba siame bone.
Sa gore ke batla go qala dintwa go tseang. Mara ke nana gore ke setse le nako e telele. Re tshwanetse re bue ka kgang e. Go be le peace. Ngwanaka, o na le tshepo ya rena. Lethabo le tla empa lethabo le tla mo mosong. O no le lethabo la rena. O le pholoso ya rena. Re ne re lebeletse phadimo mo go wena. O le pholoso ya rena. Re lebeletse gore ga o se o feditse dithuto tsa gago, o tlo kry-a tiro mo toropong e kgolo o bereka. O re ntsha ka mogare ga mathata a re leng ka mogare ga ona. Tshotlego le pogisego le kgarakgatsego e re leng ka mogare ga yona. Borwa wa gago le kgaitsadio ba ne ba go lebeletse. Jwale ka tšhabo ya letsatsi ba tshepetse mo go wena. Ra gago o na rekisa leruo lo lotlhe. Kgomo, podi, nku. Ra sala re setse ka kgomo e le nngwe fela. Le yona a ba a e rekisa gore a patele dithuto tsa gago. Ruri o re ntse ngwanaka. O re ntse. O khethile go tshaba, ha? Le letekatsi la motse le le tsweng ke banna bo botlhe. Wa tlogela family ya gago. Go na le gore o nne gae o tlhokomele family ya gago. E go dirileng so leng sona mo letsatsi la ka sheko. Ha? O se diretseng seo. Christopher ke kae ka ntlha eng no dira so se dirileng? Kompotse. Ha? O no se diralang se? A ke le rata. O sana le dikeledi? Oh, na ga ke sana dikeledi ke lile enough. Ga ke sa tlha ke khona le go lla le seng. Se ke neng ke se dira? Ke ne ke rapella a prodigal son bosigo le motshegare. Ha? Ke llela gore modimo a ka busa this prodigal son. Ke ile ka rapela go fitlhella rragwa. Papa o ile papa. Oh, o sa kgathala. Ha? Mama, please, ka go kopa. O santse o botsa ka rrago. Le ka borwa gago. Well, borwa gago. Ga o fetsa go tsamagara ka tlhe re khona go molaola, o ile a go latela. Ga o fetsa go tsamaya, bophelo ga ba ka tlhe bo tshwana le pele. Bo maloma gago ba lekile go thusa. Go fitlhela ba lemoga gore ga ba sa tlhe ba khona go thusa. Re ne re tsofala le rona. Re tsenwa ke bolwetse. Re sa tlhele khona go bereka le kwa masimo. Mo ebile le gore ga re ka tlhele khona le go tshwarega. Two, 3, 4, 5. And now. And just like hands up. Breathe in. And out. In. And
Snipe. Yena ni nomoro ke lo ema gona ga telefone ene ke nkinga yakho mama ke manyala dira mo teng ga ntlo mona ke Manyala? Manyala? ya bana spelentini Ma tsaka moya. Kuli. Thaola moya wa tsaba ngwana wa tsamaya mo gare ga eng se fela sore nke mo sadise se robala le mo khonyana ga gago mo di mo mpetsa ngwana o go tlile ka Pedi mo matlho Wathami Chris, lo mfazi lo akalali la endlini namhlanje. Angithi uthini? Akalali la namhlanje kukwami mina. Akahambe ekwakhe. Buyela eMpumalanga mfazi intini. Kuli. Hamba. Kuli. Nondindo. esentsene ke lefa bona ga ke lefa a gona manyala a tlo dira mo teng ga ntlo ya gago ke le teng Chris. Ngizikhetha manje ukuthi yimi noma unyoko. Angeke ngize ngimmele lento le mina. Masimba lapho. Ngeke. Ngicela ukhethe manje. Yiba indoda Chris. Angeke ngize ngimmele lento la masimba lento enzakala. Oh, uyahluleka. Uyahluleka na ukhetha. Ngizokukhethela ke mina ngiyahamba. mosadi wa gago a roba le mokgonyana mo di mampeto wa gago e sentse ke lefa Adam. Ke kgathetse. O nya go reng o re kgathetse? Kgathatsa ke eng? Kgathatsa ke ditšhelete? O kgathatsa ke tšhelete na? Sa le go nna fatshe wa di putsisa ke na ntho e one gore go tla irela eng ka wena? Ha ona teng. Ne? Dinke kaofela. Dinke kaofela. Ha se mama le tshum tsa hae. Ke banyana ba go Jimmy. Ha se banyana ba go Jimmy. Ke banyana ba go office ya ntate wa. Nka se kgone anymore. Re go botse something ne. O nkreile ke le so. Go to motlo go jola le nno lo rata no re. Esenka mme wa ka. Esenka mme wa ka Adam. And then Chumta on those women are twice your age. So what? I don't discriminate. Ke reng nna? Abana yona? Never. Before I say something I'm going to regret. No, re wa dlala. Adam, come, you'll find me in the car. Kuduka 17 uyofeba hamba yes ukijima kwapha kwesifebe wena Get it? What's the ring of Petango like a guy? Get away to the giveaway. It's again. It was until one. Ringing it out right away. And now to feel like Western now go to Latin land. How monato over monate, man. ke ne ke sena dijo ke sena le tšhelete gore tota nka ya ngakeng gore fela gore ke kry ditlhare ke ra gore ke sena le yona tota pudi ya leleme le le tala gore nka go bona fela ngaka ya setso gore re kry thuso mo lapeng se se utlwisang botlhoko le go feta ke gore ke ne ke fetogile mokopi ke tsena ntlo le ntlwana mo ileng gore baagisane ba ne ba setse le gore ba ntswalla mabati ge ba mpona ya ka mokopi
ke ne ke le matlhabisa ditlhong mo motseng ke fetogile setshego sa gore ke mokopi empa ne ngwanake o a ja o a nwa. Jaaka re boetse gae wena le bana le tshepo yaka le seo ke na le sona fela kwa ntle ga lona a ke sana selo ke se hlola ka bonake My favorite group of ninja. Siyaphila Mshangetieni as well. My favorite group of ninja. Siyaphila Mshangetieni as well. Coco. Hello baby girl. Kuila kalang go fa mara. Le nna ke maketse jaaka wena papa. Gape motho o tlatsitse dikotlolo ko kitchen kwa. A fetsa fo a mopa le mo fatshe. Amopa. A mopa mo fatshe papa. Yep. Can I? Baba. For you, sir. Ke le bogela. Wana uyalifuna iti? Hawu. Uyalifuna iti yentwana? Yeah. Malikho yazi. Samsebenza kitchen. Zwakala. Nibe Okay. right, nibe right. Bye-bye. Alright, bye bye. Go
boletsa ka ke mosimane a siameng. Kore no bua nnete. Ore batla re kere mo fe nako. Morning, sir. Morning, ma. Morning, Hilda. Dumela ngwanaka. A o itse gore ke itumetse yang go go bona. Ka nnete, ma. Yo, o moya o montle o monate ka rutulwe. Ke la ka tse kopana le batswadi ba gago itse ba godisitse sentle. Ka nnete, mama. Ke a leboha, mama. Nkane ka ntho tse mama ka pokeletsa tse tengwe. Re sampane re siame. Wena fela o ka go lokisa room ya mosimane ka ka fale and then o tla ba o tla ka. Go lokile me ke tla etsa jwalo.